tun naya aisori rai le abisek te inkar hi khianga soe tamhlia aisori bade tang toin bachan family jinga apasal abisek chawin awisti te tun lain aisori hian apasal te inlam ain anubula huna mang tamjok ti te soe om nuwa amitap hian amonu aijilama unfollow nia soe omle tatlat mai ma se tila hian mithren khat chuan a follow ngai lo hrim ni an soibok aisori le abisek te hi kumsang ni le pasaria ain neya kumsang ni sompakhata fanuan neya an fanu aradia hi social media vela kan muangin anu fanu diktak ani kan ti kha khokipa ain zuinu fa vengang mai media lama po aisori hian soisil alo pha na sa lebok zuina challe ramhuai mo he zun thoin kan muthil dan phungpa ngai ati boina sata wangin mumang thilte harlai le men lai laien mitla mangthil nge mangthil ni lauti po sheshan theilawin aron lang aniber muthil hun chung hi zirmi te chuan lom nian thena rapid eyes movement rem sleep and non rem sleep rem hi muthil laya mumang kan nei na hun ania non rem hi ngetaka muthun mutui em lai ti sholte an zeiveka taksa ein repair hun lai an thong zo hian tlok na tho ti zoyen muti chuak sedative effect aneya rem muthil hun big omap lowin mutnget lama tlok alu pui renga mumang pa ngai ne man lek lowin mishing asiam ta ni ti chuan mumang chu adu du hun min lai tein aroin siam ta alem le tak po sang lowin mi ati boin mu swal mitvai halu sunnai nein asiam ta ni ome taksa in thataka ha chola muthi amamoa ma se thiang dera engma shelawa ain switch off hi amak ma se tmm ma clockin mumang nei amamo hi amak le zual mathiwal cortesia chejom chi takaniang vana LPS Special Report hianin kan CM Thar Pu Duhoma chungchang tin nge asoi aron fakchim nge nia aron soisel chiam ilo en hawango kan CM Thar portfolio chan pol hi development department ni lo vek ania achan ngei om tak tak vek achangin karsia finance azirna sa shet po a shehle mina zong chan chi ani lo tin sumle pa engkol konga nasataka tan lak ngai ani awangin achan ngei atul kati pui ne za chunga ati tur voina apon kha ken chok da pa party le mi puilamin kan nor kholo zo ani lo chuan mason na mel du om tak kan nei be se ang o thil tran ti chuan support mai ila thil diklo ero ramle mi puitan hoi takin daw ngam bokila kumsom lizet abei nuwa Pu Duhman lotlina achang hi thinlung takin kalom puye tin puwa nei thanga LPS Special Report in aron soyene